kami kuning MP election. But katrai limba kini social media, but limba ki meeting ki prepare ki bila lagi. Im don kanu nukan jing atatin ya ka jing kersan ka bangila yo lu padba keleng saudong ke lai puri tu di konstitusi. Ke kita ki mat ke mat do ba pun ra do bisa do kamu MP. Akabidip kita keleng juga party ngin sa like padba ke manifesto ki jongi. De yang mentah in mungkin sepen benar dan kat tu kan dia segi mentah. Kena kesai pelak sih tu ini kita kimat mereka untuk kita kalian jok parti. Personally nak kalian jok. Kilat cepat ba daki kimat menira. Toh kawahi kawan kong hi teri ka kanongrem ka ba i parti ka ba ngi lechu pat ba hageni ki lado i stang hi ka parti ka ba ngi lech supaya ba di kenongrim kabangi ukwa man yoi ya kesencar kadar kabakoi kesencar kadar kaba light kaba bamsap kesencar kadar kabanya kun persya ya kecinduk kesencar kadar kabam yoshi dan khamat ya neno para ka joko poru skawi pre ka kenongrim ka jongi ka party kalong bangin yang berjata ya ka hok aga bede ka do ka shap kayi pating par ke wek ki bre ki hok ki jongi kum ki inong sok snom tu mereka jelang ke it ke jom. Haru kan ofis ulang confident bahkan yang persya ini di kantor yang sting MP pemerintah dan kongres kemjuru ya ki kandidat zong ke NPP kantor baga NPP minta kadang ketika government ketika parti ke bailam ya ke government yang dipuas lah zong. Ye ngem don kenu nu gajik artatin kami yakun pan poi bet cakap te bat don kenu kawai pan ka mau biang kacang artatin agni kacang kon nomor atrai ki pajba hi ki bangi ki ai ngi kita kacang kersan kacang milai kata hi ngatrai kalau biang ba ni ya cek khamat chaplan pat ni yap ya kata kopor Okay, pikan mention ha kabede ba ketika policy nang tak samla tentang ke address ya ka jumlah biak kami jam samla ketika kata ketika bagan kejuk bantah makan ki Islam ki bantah ni bagi sama lagi ki mat ki segi akhra ha kami dia kamu jam keika ki steps ni kalau jom pada masa ni kam tang dalam fil ajab le chan nak chuang lingkot kita mah tadi i beki wei pat ki wan shek ni ka jela ke jomi don ke ka bale se ka don ke bale se mangi ngim nak bani ko samlah ini kebetulan aku ni kejelah ke sini. Pensai so pat nok sok snom jom di kali ke ke jom pat hai tadi dia nanti mentala ars dan tam ngi kecikala kaba ai ke jengker men yang ini ke parti pat dia ke state dia ke jelah ke jatuh di barat kuwi. Turki selalu nungi kawai baju kuning bentai ini ki nungi lam jong ki portal parti buat kini setong dia pun ro yang baik kata kedua bah jemgon sana ya pi yang pajak jemgon sana mau tuan besar election yang ini berada jemgon baru dia gotong doa ada berapa pun yang berpercaya road ni dikena kata ngai pajak makin besar mah Dr. Ki dia ciri election lu sakut kimat ikre kedai jokin hasil tunjuk tu apa election tapi job baik kita ngapoi yang sekatahi kejubab kejonga kolom syashi pori ngi dia bagi laplat ke manifesto insa i bat ngin snap pensai ni kita ki mat rikam ke jongi maka ketika MP Dr. Ki lak banyak tu ini kai jing bamla ban poi jong presiden ba ardan nomor man di tingalang jong pi di ba ardan dan baik kemat dia lambat ba ardan rehan ni ka sini ni klip mat bentak umdan itu i kum ka party ni don kini ki meetings ko peru clear ki bingila depan pet lupa apun kayo mensuat maka lem to party ngim don ni ka ni ongi ba adan ki le itu ka meeting pendep itu ka meeting but i don hang ne ki i don ki mn i don ki mungkin kam juga party ngat try kalau yang kam don kajing don kajing bom don kajing ba adan untuk party ke berbeza clear ya yang terjadi, tapi jadi sesuatu jumlah lang kita